Inconstitucionalidad mañakuymi karun, kimsachunka hukniyuq waranja pachak iskunchunka iskayniyuq yupaychasqa leypa contrampi. Chaypim kamachichkanku Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones AFP ukumanta pensionistakuna hullhinkuta urhukapunankupaq. Botanallapaqñam hiparun huk chunka pichqayuq constitucional mañakuykunapiwan. Tribunal Constitucional ruachiskan pleno huñunakuypi. Magistrado kunam audiencia taruarachinku iskun horas kimsachunka minutos niyuq achikyay pachamanta. Tumpaq hinallataq amachaq abogado kunapa rimariyninwanmi hallarirurqa. Congreso de la República sutinpiñataqmi rimariyikun procurador. Mañakuykunapa hipanmanmi magistrado kuna abogado kunata tapupaykunku hina hipanman votación kananpaq. Chayllamanmi audiencia karurqa. Magistrado kunañataqmi abogado kunapa rimariyninta uyariykuspa botanallapaqña sahirunku pusaq amparo mañakuykunata. Kimsa habeas corpus hinallataq tawa cumplimiento mañakuykunatawan. Callao, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lima, Loreto, San Martín, Santa hinallataq Ucayali sulka suyukunamanta apachimusqankuta. Augusto Ferrero Costa magistradom kay huñunakuyta ñawparirachin. Chaypim huñuranakurqaku Francisco Morales Arabia, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Jaro, Manuel Monteagudo Valdés, hinallataq César Ochoa Cardich magistradokuna. Luz Pacheco Serga magistradañataqmi mana tinkuykanakurqachu unhusqanrayku. Justicia mañakuqkunam audienciata hatiykunku Tribunal Constitucional Televisión Nintakama, hinallataq Internet likanta.